Sojeng Constituency along Unity, Victory and Prosperity Rally ke Padopon. Miss Delen rong pipi lapen Anuska teron piatum Karbi Anglong arat aphan nong minang kevanpi. Sojeng Constituency along Unity, Victory and Prosperity Rally ke Padopon. Patum ini pai siar ni Sojeng Constituency along Unity, Victory and Prosperity amai ke Padopon. Bangso mayalong alihi sarpo manpen kacitong dun. Ake hai Dr. Tuliram Ronghang manpeng aluhi MLA Rupsing Tiron, MLA Birasing Ingleng, MLA Dorsing Ronghang lapen. Kadu kawe KAACIEM MAC Board Chairman Department Officer lapen manpeng kido tumta citong dun. Lason si Pini Adap ASDC APCLC Congress ayalong keklem ali dara tumta BJP atum keklem kedam kemisen thekdun long si BJP along join dun lo. Kadu kawe bang pharo pho sosial pen ke APCLC a president JI Kathara Korte aso positame BJP along chipa ogdun lo. Bangso mayalong CEM pen ke than pon ke ilitum hemprexi tami longji bonta ing samjin pensi chisong nangji ing samjin pensi chingki nangji lapen ke boithalang sopen hamren kacheleng atowar si tami prabjin pen kaselam ponji aphansi lamcha kachipi ponlo lapen ke hamren along ki misten atobar footpath street light highway si tami prabjin pen selam ponpo tangti CEM pen kaning jalam thile arjupon sina. Dongkam kampen ituma pherang ke rang sina kathar nang kilo Abirta Public TV Karbi Anglong. Rank konsensi kami non kilo dan kita suri si suse. PSLC kan cenderung non cepat. Asyik kita yang samai berkembang. Waktu depan kecil kurang sayang dan pinpur warna itu. Kalau pinpur warna ini kan ini yang kok keklaim pun dia kan report fokus. Ada pun jai pun no lapan ke dah hotel langsung jika 100 lapan hamil tuarta no asal tuarta me hom malapan itu pemilik kai mencintai kasi asal tuarta non bangun berpapin kan ada kami yang asal dah si hamil along angkang along tuar pencenglok street light pencenglok footpath pencenglok ada pega sayang deh dah klaim lagi sayang deh pegla lahai kami yang ini yang bang saya kam klaim pun ajiban report box dirarap ada kelas sampai Sir, hamren difu son kila tri. So kila tujuh panci non klaim mombok sayang deh. Kasih tu deh sanksi si klaim pun mombok. Kasih prabin dan yang untuk kami klaim pun sayang deh. Kalau di hospital kementerian itu ya, hospital kementerian. Hospital lah bangke tanggal lokal je tanggal tu sebut nanti lekum lah. Desember aja itu kita Januari aja tu sih sida chief minister kami orang kami pulang. Kasih dah pulang akan itu kedua tim pulang sultan sih. Sasira silang lah, itu adalah stok langsung loh, kantong kita mungkin dua orang langsung menaking langsung kan lagi belum. Mana bang, ini tong alang kenang kan, dalam kita separator rules ketiak lagi, alang tuang pulau lagi special set di son, anggar aja seorang pulau lagi special set di son kalian thang jung sih, pukul tiap ala tempat pukul plus pulau lagi mana pulau lagi itu mana ketat dan jipu siku. Soalnya klaim lagi dongeng tu klaim lagi pilih ciri ni. Kalau polisi, abang jadi tu sesolong pon, pasal bil baca next sesolong dia kata pas bangsa ni. Sesolong ni placer lo. Pada itu 62 constitution pen. Paragraph 3 dan subparagraph F, 3F pen itu bil baca placer lo ni. Kata next asesor long bang kalau soal bil bang tepas kan. Kalau asam malah komentar tu, kau cikgu pasti cengkol lah. Ya so cikgu tendar report dia kan si chief minister bang tu hukum. Miss Delen rong pipi lapen Anuska teron piatum Karbi Anglong arat aphan nong minang kevanpi.
Pining ingdeng sirke Falcon Festival suring koiraing koira ke thoma pharman umrang so golfield ke talon ponalong Miss Falcon Fashion su kachipati kibi ponalong kiching sianong e mate winner Miss Falcon suring koiraing koira ke thoma singkana pharma ran rong pilapen susmuti teron pi atum asupi Miss Delen rong pipi pensi kiching sianong e mate Miss Falcon winner anong e chipalong ponlo Delen rong pipi alang liki sari hojan Karbi Anglong pensi Miss Falcon suring koiraing koira ke thomalong chipate dunlo Bangso Miss Falcon Grand Final along kadu kavi bang krihinia bang phia tumpen chepate ponu Bangso aphet top fight ang deng Miss Delen rong pipi chepali dunlo Bangso top fight ang bongpen alang lita Miss Falcon winner chepa hai pon si tangka lak isi crowing lapen ki hok along alang li chepalong dunlo Lapen Anuska teron pi sitame hini anong e chepalong dunlo hini nong e dihin mati tangka suri phoket chepalong dunsi Delen rong pipi lapen Anuska teron pi atumbang hini Karbi Anglong rat aphan nong me ekeban pi News Desk Report Public TV Karbi Anglong Ningkang sama kardam pejrik lo kardam nilimen sami Anushka tirampi nilimanja Karbi Anglong pensikiraya Mr. Nagendra tiron lapan nili parliament ke IT tum ini sebenarnya laso a title going kan sebuduk piklo ang part me I have faced a lot of difficulties and experience in life isami laso title ini sim longpot paning topic ano athmani laso apni lo ne kachpati ke nili phanchot kali sami nili Karbi khai lapen an se minute mamphani an se ang tu akang tu pranch phan sini ko ipen la sini non khai ke nili phani khai pikali nangli tu maphan le ke nili tum Karbi ara phan sini ke sini ning penili ning chitilo nila first la subtitle long pot iglo lagi Miss Best Ramwalk at title sini long point lo ingkila pinason ako puthot kilong tu bangela first runners up Miss Grand Falcon si Miss Grand Falcon si long pot iglo dopik like first audition nila half long po adim ki bangon lipilang ana ingkila daki ang train di si bang ni tip si bang ito train kang ani ki dug do itim transition lang si me kaya aya la sini di kisum ki dug ki phoy dopi alo me ni that kali my family members and everyone like the half long ngi dug indim kachini da me abi hotel long do like financial problems ang par sa me like mental problems and physical problems like itu kan di kisum dopi alo yes so ano ngi kulang ba isip bang ini kitong sama ke ano nilipuiban kini ko pa tipi ano lasan don appearance kilong nilipa ni po nilihan non that kali man ni kitchen sila beauty pageant long like ni Miss Virgin ni kitchen sini king kam ka jor pendang lo non ansem alang tan hanan support pi alang tum chino then itum train long ke bang ani kisun ko sidi alang itum anak khelo pela ansem ka kita meni ni phagan itum carpet honorary mane I can feel the the love that I get from all these people, especially from my parents, my mother, my father. They have been the biggest support in my life and I'll always be grateful to them. Oh, like ni pivek sa kangdong at Mila. So, adino na ikachipati ki, alang itum hansa na ikachipati pilo. At itum Karbi ang la beauty pageant, top fashion industry, ta aning kang itum dopi kangjang. Sami alang itum tuwarchi ni jokpen siya, ang likalili ka lang tuwardan nagti. Mas ni, alang itum hangkang tung kinang, ito ning hang po yung nangli, kaya nang pamikaw na, always believe in yourself and refuse to give up. Nalika kita may claim kilo ko asap sa kisum ko pe nali go hup chibe kitya ta mathari ahot pe nali tum kirem ta do po khare do po antame la kirem khai pens nali tum ani simani si ki mission anong ilong po ni and always remember God has better plans for you. Nili kitchen si kachipid man ke like Miss Virgin ang sa chipid no la depend ki nili last college to hall ha timi chipid no like Miss Bosco College ang part mi nili la Miss Keva F Karbi Festival along timi nila first runners up anong A lapen best personality to long podiglo in bela Miss Amor Falcon pudo ada umur kutinong sa so la so timi ni winner anong ichong podiglo lapen ang part mi nili Miss Karbi Anglong I'm the reigning queen ni Miss Karbi Anglong no la no ni nanta ni Miss Karbi Anglong la Miss la I'm still the reigning queen and apart from that no like the national convention no that tami nila Miss Peace ni puhala tami long podiglo no la Miss Grand Falcon ima kai ma dilong ke dam long nikilla dam si ke dam cheng lo hai ama na phasi ki ne li chot kali hai tum ol mal bang ki do bang ko anya participants to ma ke chpa duk so ta chpa te do ma igya no tin ta chpa te do ta pura puni lo hai but still
at the end of the day it was worth it kasi chupumin ho jo at ima that lalo chupumin ka lalo nutin ka chirap sara anutin ta hedi mane ko sono inta in mani pilu po ibong son si hedi anutin ta chirap sara dakai man anutin ta mane ko chibong so kan ta ve anutin ta mane chip pilo abong la sono na si ya ki banda isi blessing si chupumin Kasi may chinky lang hindi lang nata. Noon la po chitang S chitang nam. Lagi nilibang ke grupo. Kaya yung si Pilipina isu pero din sa Pilipina ang sa do pen litum ladak takke dimaso si puri lo de la pen litum Karbi Anglong chepatin bangke bahai ni ve bahai ni mo menang li hai kai pona puthak nang li Karbi Anglong rakan ko bisi pachini kang toi la tapi masih lihat ang message ko lang lo de English pen ko never give up kasi ko hendi atema jongsi nang non mai na confidence on this kan hendi un ang nang tumta ladak lason pigeon hai long na participate atema hendi hai ke confidence de ba kan ito inke non ma smart kan ke ategen ki do sarai sita me la tum nasona a platform long le de da platform long na si un an ke explore atema non anga ke la ni Lalu kami fair kan, masih cepat itu kan. Lima jauh si fair kan dan sampai di tumta arling itu. Asi itu deserve masih mau kan paita cepat itu. Alang final lo. Lalu kan never give up alang. Jauh si ahok hak telah nama juni lalu kita aku morning tak aku cuci tu kami kasih. Atima non la tum long le sida me morning ke long ka hai. Salam hai. Atima chuning ke long le uni tum pingin ke la tum pingin ke long me. Lasi give up lang ni. chorik la pen ang wrong Nilia me ke sami dilang long tapi ke wrong ke sorry aja. Sure. Panik dan ko ben ka char Nilia po me ke long pi ay me ke support ke Nilia ke Nilia ke chicken na ke